O, svima ljudi, dobrodošli u jednu epizodu Minecrafta. Kao što vidite, danas igramo Hunger Games na KGB serveru, tako da, nice. Idemo znači na ovog lika, imam samo jednom da osnem sa ovim mačem. Oh my god, nisam ga ni ude. Ne. Jebem ti. Nice, I'm invisibility sad. Nice, invisibility nas je spasio. Oh my god. Ne, nećemo stavljati još, imamo još 22 sekunde invisibility, tako da, nice. Ovaj lik je bio malo bio je stikovaniji od mene. Oh my god, da nije bila ovog poušla, vjerovatno bi rip. Idemo sad samo da isključim muziku jer iritira mnogo. Znači, nismo stekovani haman, nikako. Haman, nego jebem ti, drvo ti. Nice. Znači ljudi, nisam mislio da ću snimati ovako sa mikrofonom, ali et. Nice. Nemam ovdje neku rutu, stvarno nemam rute nikako. To mi treba. Diamond pickaxe, pa šta će mi to krut? Joj. O daj brate nešto. Nice. Dobro smo mi stekovani, nismo. Ovo znači izbacujem, ja mislim, sutra ujutro. Mislim da će sutra ujutro, ako ne sutra navečer, tako da, stikovi trebaju. Lag, brate. Server, znači, nekad laguje, nekad ne. Ne! Oj. Joj, jesam noob, bog te. Bacio sam health potion, 2 bez veze. Oh my god, onaj lik je stekovan. Nice. GG, znači. Gdje sad napiš dala lag da ti jebem. Jebote! Clear lag. Maršu. Imam ovaj drugi flames. Nice. Idemo znači tražiti još nešto. Ovaj chest plate ne valja. Znači, ubio sam ovog lika na KGB-u, ili su hakeri, ili kidovi koji psuju samo kad ih ubiješ, ali najviše su hakeri, tako da. Ovaj se lik nije znao tući, znači, taktika, znači kad imate ovako dva svaža, prvo udarite sa flamesom, pa onda tučete s kojim imate. I ova tekstura nije teško vidim. Nice, 2 dijamanta. Oh my god. Full iron. Nice. Idemo znači vidjeti imali gdje koga. Evo, Jasmin i još jedan se timuju, znači znam, ne timuju, brate. Idemo na Jasmina. Nice. Nice. Oh my god, bacio sam. Baci. Nice. To. Ne!
my god. Evo ga diamond kapica ovdje. Nice. Diamond kapa. Sad smo malo jači od full irona. U stvari ja smo mnogo jači. 10 strijela. Ja mislim da će ovo biti naša pobjeda jer je ostao još samo jedan igrač, tako da još ti sad deathmatch. Tako da idemo znači po pobjedu. Boom, ladno sam našao. What the fuck, a ovaj gleda, samo što se na ovoj teksturi teško vidi. Ja mislim da će mi ovog lika win. On ima diamond match. On hakuje. On hakuje, jebe mu mater. Ma marš. Znači, evo što sam rekao. Jebe mu majku. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, vidimo se u sljedećoj.